yitwa Three Stooges. Stooges. Three Stupid. ndi kumwe n'abatipe batatu, niba ari Bunny Boys, niba ari Three Stupid. Musaza meze Ni sawa turashima kabisa. Ga. Wabonye amari ngo bimeze bite? Je uriya je ngo bimeze bite se? Mpahita n'umbwiye ngo bimeze bite se? Ndacyumva ukundi kuntu. ubwo mu Kirundi bishatse kuvuga iki ibyo bintu? Bimeze bite se? Shaka kubaza ngo ni ibicucu ko mu mugabo mu Kinyarwanda. Media TV everywhere. Ndagusuhuje cyane umukunzi wa UB Media TV, nitwa Didas nkuko bisanzwe, ariko mana muri abantu beza. Muri abantu beza nkomeje kubona subscribe ziri kwiyongera. Ntago umuco wo kudashima burya si mwiza, ndabashimiye ko mukomeje kubana natwe 5 kwa 5. Ngira mwatangiye kubona kuri screen zanyu, waba ukoresha telefone, machine, computer cyangwa televiziyo. Hari abantu namaze kumenya ko musigaye mu downloading ibiganiro byacu mukajya kubirebera ku ma screen yanyu, ku ma flat screen. Evyo navyo kabisa nibyo kwishimira. Ndi kumwe n'abasaza batatu. Nigeze kora filime yitwa Three Stooges. Stooges. Stupid. Ndi kumwe n'abatipe batatu, niba ari Bunny Boys, niba ari Three Stupid. Musaza meze Ni sawa turashima kabisa. Yego turashima Imana. Yego cyane. Aha, witwa nde? Banyitwa Habonimana Edgar, gusa amazina nkunda gukoresha kuri social media ni Eddie Grant Morgan. What? Eddie Grant Morgan. Ibyo bintu ntabwo bigora abantu, nk'iyo ugiye kuvuga ati munshake kuri platform zanjye, ntabwo bijya bigora abantu kuba babyandika. Wapi ndagerageza nkabibaha neza ku buryo bitaja kuba bangamira. Hanyuma ukaba uri umunyarwanda, umurundi? Ndi umurundi cyane. Umurundi cyane kabisa, hafi aho ngaho. Hanyuma hari n'undi mutipe ewan, ameze neza yifunze koko. Uri umufana wa Kidubi? Shawapi. Wapi ntabwo mufana. Sindamufana cyane. Ariko umeze neza. Shameze neza, ugiye kwiraba. Meze neza buke no mu Kinyarwanda si kuno bavuga. Wabonye amari ngo bimeze bite? Je uriya je ngo bimeze bite se? Mpahita n'umbwiye ngo bimeze bite se? Ndacyumva ukundi kuntu. Ubwo mu Kirundi bishatse kuvuga iki ibyo bintu? Bimeze bite se? Shaka kubaza ngo ni ibicucu ko mu mugabo mu Kinyarwanda. Ese ni ibikuru n'ibiki ntabyo nzi. Bro, noneho hirya gatoya hari umutipe muremure. Ukina basket bro? Turagerageza kuyikina kuko bivaye na tayo yacu nabyo turabikora. Yego. Umeze neza? Turashima Imana kabisa. Noneho baragasati mirutse kubona ngo RBA hafi yawe. Ngo noneho ntabwo ari hafi yawe, ni munsi yawe ho gatoya. Uyu mutipe nawe ni UB Media TV munsi yawe ho gatoya. Niko biri kabisa. Yego. Ariko umeze neza bro? Ndashima Imana ko yatagihindutse. Ariko umuntu akubonye ari kubona wifunze ukuntu, ushobora kuba uri sereye cyane nta muntu ukumenyera. Oya kumenyerwa turamenyerwa bivanye nabo turi kumwe, si buri mwese ashaka kukumenya bivanye ataciri mu ciringa, ashaka kumenyera. Yego. Hanyuma nagize gutya negera aba basaza, ariko iyo umuntu avuze abasaza twebwe mu Kinyarwanda tuzi ko iyo umuntu akubwiye ngo vipi musaza ubwo abakubashye tu. Namwe niko mubizi? Gusa twe tubivuga ukundi. Twe bakunda gukoresha ijambo ryitwa mutama. Mutama? Ati bite mutama? Ukumva nyene kakubashe cyane. Okay, nanjye nakoresha mutama. 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 Mutama.
harimo ubutinde. urabukoresha cyane rwose. Mu karere ka Kirehe rero byifashe bite? Mu karere ka Kirehe tumeze neza, uravye nta kibazo dufise, ubuzima buragenda. Turashima buragenda. Hari akantu nshaka ngo tuganireho gatoya rero. Muri iyi minsi hari ikibazo abantu bari kuvuga ngo impamvu muzi ubukwe. Ubukwe? Ubukwe mwese murabuzi. Ngo impamvu hatari ku ubukwe ngo abakobwa ngo basigaye ngo ari fo. Urumva? Abakobwa nabo bakavuga ati abatipe nta gahunda baragira. Niyo mpamvu turi kwikundira ibisaza. Nkawe ubyumva ute? Kuko abatipe nta gahunda baragira, abakobwa bajyanwe n'ibisaza. Yo umva ukuntu bimeze ubundi. Muri kino gihe byarahindutse. Kera habaho isadunda z'abahungu z'abakobwa, ariko ubu nasigaye isadunda z'abahungu, isadunda z'ababoga nyine ubona ko ati nje kabisa ndisadunda. Ubwo abatipe bakemera ati nje ni umutipe kandi ndisireye. Cyane gose bisigaye bikunda kuba cyane. Kweri. Ukabona umuhungu aritoye aragiye ahantu. Cyangwa yabona basi dufate nk'ukunye mu kirundi babivuga neza. Sinzi ko mu Kinyarwanda babivuga ngo guhongora ibyinyo. Ngo guhongora ibyinyo. Twebwe mu Rwanda babyita gukura ibyinyo. Twebwe guhongora ibyinyo. Kweri. Umutipe agahongora ibyinyo by'umukobwa. Umubeba azanye ubuvenge uramena. Uzi umutipe? Wow. Umutipe arakaze. Urabihongora. Ntago. Arafashe. Gusa guhongora bavyemewe bivanye n'abuhongora. Kuvango wowe uremera ubuti njewe rwose umukobwa nabizana ndabihongora. Iyo presence umuntu arabihongora. Umaze guhongora ibyabangahe? Ni byinshi nta mara umuntu abazi ko babigoye kubandika nk'ahantu kuko uhura na benshi batandukanye. Nahoze nganira n'abakobwa hano harimo abo babihongoye. Wapi. Aya. Kuko bona navyo bapresent. Ntabyo bapresent. Mwe abakobwa mwe kuki nabyinye mu present ngo babihongore? Birihe? Ubwo mwese murabyemeye rwose ko bibaha abatipe babaye babi. Abatipe bikigiye babaye babi cyane. Aritora ebana yakubonye umeze neza akakugira umujama bikarangira bigukuye nyene uravyumva nawe. Narinzi ko abakobwa aribo babihongora. Vyarakaze ubu abatipe barakubise bikigiye niyo mpamvu Ngoma zahinduye imirisho. Yes, hanyuma reka tujye mu bijyanye n'impano. Hano hari izihe mpano cyane cyane mwebwe turi kuganira? Uko tubona ngaha turi ngaha nka team. Twese turatamba. Yego. Imvino za kizungu modern dance. Uko tubona turi team dukorera hamwe. Yego. Niyo mpano yacu twashize hamwe kugira ngo turako twokwiteza imbere. Agafaranga kari kuza ngo nukugira ngo murebe ko mwakwiteza imbere. Agafaranga kari kuza. Sha byaranse. Byaranse pe. Yego kweri. Haburiki. Ubundi iyo umuntu arazamuka habaho imbogamizi nyinshi mu Kinyarwanda. Uzi reka tukiri ngaha nyene. Mbere nyene mu Kinyarwanda bavuze ngo imbogamizi. Numva ko ari imboga z'imizi nyene. Ariko ubu narabimenye. Kare no ngo ni imboga z'imizi nkumva ko ari imboga nyene z'imizi nyene ucukuru ukabona imizi. Rero nyene imbogamizi tubona nyene twebwe nko muri talent zacu. Imbogamizi usanga hari ikibazo cya financial n'ikibazo cya promotion. Ibintu bikunda kutugora cyane. Ndamwunganiye mugenzi wanje nk'ubu twebwe niho tukirangiza ishuri. Mbere twadufite abandi twakorana ariko bivanye no kudakomezanya bamwe tugenda dutandukana ugasanga nk'ubu twadufite cano dukorera hamwe bivanye nuko washizemo imbaraga akaba ari nk'uyu kugira ngo tuyikorewe cyane ugasanga bibaye ngombwa ko mutandukana ko urabona twese nitukiri iwacu twaravuye mu gihugu cy'amavuko ubu umwe wese sanga ubuzima bushobora guhinduka akagenda mu gatandukana rero ugasanga nka ya cano ko ari yashizemo imbaraga nyinshi kugira ngo muyikoreshe ugasanga aragiye ahita ajana nabyo ugasanga musuye gutangura gushasha ariko nawe mu nyuma twagiye turaba twoze hava duherera muri ivyo duhemera gushira hamwe impano yacu nkuko
turi abapeti bavuka muri quartier imwe tuzinanye tuzi ko ibihe byose tuba turi kumwe nitwagira gusubira aho twaje tuva tukazogenda tujanye ko uko tubona twakuriye hamwe twarakuranye muri quartier imwe niyo ariko no mu Rwanda mwakora ivyo bintu bikemera sibyo rata nubwo hongoye ibyinyo sha kubikora birashoboka bivanye n'imbaraga tuho turabishiramo kuko nkuko bivuze mugenzi wanje gukora kwawe hari abaguca imbaraga bivanye nuko ativuza kutera imbere akubwirira ishari mugani kuko uko ukora hari benshi avuga ati dukore tumusubiza inyuma ariko nawe kubwo umuhato ufise ukabasha bati byanka vyakunda shike kuco nshaka agafungo nikaboneka nzo ndagafate kuko nawe ujya katamugoye niko bita hanyuma nk'umuntu ashaka ko mumukorera muri clip y'indirimbo mwishyuza ngaye ntago muhenda vyavana na clip uko imeze nivyo vyadusaba ko hari umuntu ashobora kuza akavuga ngo murimenye ibintu byose yaba style byose murimenye uwo urumva biragoye bisaba ko muganira ku mafaranga fadika ariko iyo abamenya byose muraraba namwe mukagabanya aha hanyuma noneho mwambwiye ko muzi gukora cyane kitwa modern dance ubwo hari abantu bavuze bati ka modern dance bagakora mu ifu bagakora mu masaka mu birayi arya ibirayi babyita ibiraya ibiraya okay ni ibiraya aha mugiye kutwereka modern dance yanyu donc ndakeka ni imbyino mwadukorera akantu gatoya hari ikibazo reka mbe mpunze noneho nta kibazo akantu gatoya nk'iminota nk'umunota umwe akumushaka gusa ikiza nka robo mwakora nk'amasegonda 30 yes tutunuka ari sawa tipe wagira ngo imbavu zara mufite amagufa se yeah gituza kiramenetse pu tipe baratwika gusaza hari akantu kuze nkabona ngo kariya kaba mani mugira amagufa turayagira cyane rwose mugira amagufa bro fo ntayo iri kubakora ntayo wumvise nka data n'umumaro ubwo nari nzi ko ari utunyama abasaza vraiment donc murabahanga kabisa yego merci cyane murakoze njye rero usibye kubashimira n'igihe mwaduhaye mwatubwira ko mugiye muri practice kiri kurangira
ariko by the way mwakoze cyane ku kwitanga kuduha umwanya nk'uyu nguyu. namwe mwakoze kudukoresha ikiganiro nk'iki kandi turabyishimiye cyane. Umuntu aba akeneye noneho yababona ate? Dufite YouTube channel twita Morgan Dance. Dushatse watubona cyangwa ukamubwira ati no muri comment no ibona umuntu adukeneye wadi followings. Cyangwa se akampamagara nkabahoze. Ego abyemeye. Yego. UB Media TV everywhere.